Mbwenu emikago mirungi ezari itungo, emikago mirungi, obuzaare burungi, emikago mirungi. Bagira ngu enkoni egira obutemu, omwana agira oburugo, omuntu tabari aho akabaho wenka, kureka abaho naihirira omuku yabaireho. Mbwenu ninyenda kubagambira nk'abaana aba hati obuzaare obwizire nibutwaza orubaju, obuntu nibutwaza orubaju, abantu nibatembuura ebyabire bitari byabo, nibahangisa, nibateera ebyapa, nibapatiika, nibayungayungirira, nibakomera n'ebitaine kakwate, ensi tikweturwamu. Enfumu negira ngu omwinazi agaya ente emwe agaya n'obuzaare. Omwinazi agaya ente emwe agaya n'obuzaare. Baitu abantu obwira bakaba banywana, kandi onywana abahuriire. Omugyenzi mubi akuriisa engabi, mbwenu onywana abahuriire, onywana omwana oine ishe, onywana omuntu oine omutima, onywana omuntu orikusiimwa. Kwonka oku otaburi aho okahambara okakwatana aha mabega n'ebirare n'abateire baishebo n'abariire ente n'abarikugenda nibarya bwemi n'abarikutsigisiriza abataine address okanywana nabo, obe nomanya ngu egi emikago terikutambira. Kwonka emikago mirungi ereeta obutungi nerikugendererwa, torikuriira eryo nk'ow'ekihinzi okafa okuyabatikana. Nogenda mpora. Mbwenu ebyokunywanira omu kihandagazi, ebyokureeba erangi, ebyokuhurira omuntu nagamba bamutwe gurumu orurimi, otagira burugo, otagira kirari, owo otarikukura tokashanga aine ahari, abo bakaba batabanywana. Abo mbabo kuwabaire orenga nawe okirenga nawe akwira aha kashaka, okigenda nawe aija akuhemura murengire kumwe, akwita omu bantu, bakimutega akikamirwamu. Abokuba tarikumanya oku abantu bagamba, tarikumanya oku abantu becura, tarikumanya ekigambo ekitagambwa akanwa, bagira ngu ebigambwanda tibigambwa akanwa, wagambira eryo ayashama birabaho. Takumanya kukuna, tarikwekwata munda, tarikwemina, tarikwetinda, taine reka, tarikucwera hagufu, nayohoka. Mbwenu mugenderere eki kihandiiko egisiimu ya gurupu yanyu, emikago mirungi ezari itungo, mureke kukigamba bugamba, kureka mukigenderere, mukikorerere, mugegyene, mutandise endyo n'emosho, mumanye ekirungi n'ekibi, mutandise embiire n'enyamwonyo, murebe ekibi n'ekirungi, rero mubone kwija kugira eki mwatunga. Mureke kuriira eryo, mukagendera eryo, mukanywanatikanira eryo, mukahangisanira eryo, mukakwatanira aha mabega eryo, mukayaburira eryo, mukajwarira eryo. Omuntu akiba yaza omunju ahi n'omundiga ahi yahika nk'oko akabura kumanya eyi arikuruga n'eyi arikuza. Tumuhara nanka, tumwine nanka, tinanka, akaza omu kaanya kagati akafwa akagwa omu kanga kaizi. Mbwenu ekyo mwine kukimanya. Rero amatungo nibwo garikubaho, ahabw'okuba omuyongo oguhozire nigwo gukinga ente. Amatungo nibwo garikubaho, egiwarara, akasorora, ebyo enjungu z'amabaare, twara tugende, okukwata amaisho omu ngaro, okubiriira eruguru, okurya enshungwe, okugenda aha mitwe y'ebishaka, ebyo tibitungisa. Ngaha tibitungisa. Omuntu orikwenda kumara emyaka 50 omu nsi omu maisho, imwe abakiri bato, emyaka 50 watandika kujabirira nkati, emyaka 5 oryagimara nojabirira, manya oine kugenda mpora. Orugendo ruraingwa orutandika n'orutambi rumwe, kwonka toguruka nk'empungu okereera sitepu emwe yonka ekakuhitya aho orikwenda kugwa narikukwemerera. Egyo n'empungu, ekyo tikirikubaasika. Kwonka omuntu abara entambi. Orugendo rw'omuntu ruba nirugendera omu ntambi. Entambi ezateera araba omu naku, araba omu bizibu, araba omu bworo, araba omu kunyagwa, araba omu kwangwa,
araba ombwiko, araba omukufwerwa, araba omunjara, araba omukurara kubi, konka agumaho kandi arinda gora, arinda position, arinda obuhangwa bwe, arinda obuzarranwa bwe, arinda oku yayegesiibwe, arinda oku yahanirwe. Kwaza omu bizibu arugaho abirugamu konka atabigwamu, arugaho ainuka abirugamu atunga. Okutunga nikuba kutegereize omuntu. Abantu boona tubabanza amatungo tubagashanga mu bibuga, abandi tubaragwa abazaire, abandi babanza omu bworo. Konka kwogenda gye omunsi wagenda otaine nkoreezo, wagenda otaine kirari kibi, wagenda otaine kinyangondo kira kibi ky'ekirari, wagenda otaine nkorambi y'abantu barikuzamu batakukuratire, wagenda gye torubura kutunga ekyo ryatunga. Ahabw'okuba emikago yawe n'ey'amazima, emikago yawe n'ey'abahuriire. Bayibuli negira nk'ogenda n'omunyabwenge ohinduka omunyabwenge, kandi kwogenda n'omushema ohinduka omushema. Kandi amabega g'omushema ngu gashemereire enkoni. Abamure nibateerera omu butare, nibateerera omu bihome, nibateerera omu mabaara. Abo mbabaabo amabega gaabo nigaba nigashaba enkoni ngu babateere, ahabw'okuba bari omu buryo bw'okuteerwa. Owayita tacururwa. Wahurira ebyo nibyo ndikubagambira, mbona ogwo taine kyariihamu. Owayita tacururwa ahabw'okuba kwarikuraara kubi nibagira ngu nasinga. Tokwataaha omwana murizi, omwana orukurra takuurwa mpazi, omwana murizi taihwa mpazi. Nibagira ngu n'obwekuba emurimire nibagira ngu nikwo ataaha naarra, manyarra arizibwa busha. Kunu yagwa omu mpazi zamujwara ariyo naarra, bakyeta ekyo okurra kwe kwa butosha. Mbwenu korikuba ori omushaija mbi nari omukazi mbi, noba oruhikwaho ebizibu baryagira ngu nikwo ataaha. N'ebyorubotereteire byayereta baryagira ngu n'ebi byagabwa reeta nikwo ataaha. Omwanda mwiraguju, omuntu kutuura kubi. Mbwenu nyenda ngu tushome ekyahandikirwe, tushome ekyahandikirwe abampurikiize kiri omu Nfumu eshuura ya 8 omushororongo gw'17. Enfumu eshuura ya 8 Enfumu omushororongo gw'17 nhagira ngu abankunda mbakunda, n'abataha omutima kunsherra bambona. Itungo n'ekitiinisa n'inyembiine hamwe n'obutungi oburikugumaho bukagogera. 19. Ebijuma byange nibikira ezaabu, nangwa n'ezaabu eshemeziibwe, kandi ebinyerize nibikira efeeza etoorainwe. Ngendera omu mihanda ey'okuhikirra n'omu tuhanda tw'oburyo, ngu mbone kutungisa abarikunkunda n'okwijuza amabiikiro gaabo. Hurra 17 tugarukeho. Abankunda mbakunda, n'abataha omutima kunsherra bambona. Itungo n'ekitiinisa n'inyembiine hamwe n'obutungi oburikugumaho n'okugogera. Ebijuma byange nibikira ezaabu, nangwa n'ezaabu eshemeziibwe nibigikira, kandi ebinyerize nibikira efeeza etoorainwe. Ngendera omu mihanda y'okuhikirra n'otuhanda tw'oburyo, ngu mbone ogwabiri naguma omuguhurire, ngu mbone kutungisa abarikunkunda n'okwijuza amabiikiro.